Kani gade ka pati CCTV. Kakam jang ki pulit Pyniaid kali ni ki traffic police. Season pet let's say ki babon kin modor bakati kakam ka basong. Handai ka jing sisyahi kamlong kumta. But kakam jang ki kalong ka bakya hadu kata-kata. Haka baki haban yang hasurok de ki bon kenta. Nalor kata ki haban sya ya ka jing shet jang kasngi kal air bat uslam. But kawai ka bakham kata ya ka koi ka khya jang ki pan kadairu ka jingring mensiam ya kal air ka ba amlong satya ka bakhoi. Shibanta ban Synniang yakini ki pulit Pyniaid kali bat kum ka jing sngoru ban pikir lam ya ka koi ka khya jang ki. Henen kasngi ka sipotre ujemang kawai ni ki skol hikanya kali kebaran hakani kanong ba Shillong ka Haark'S driving school kebaran hajaya ma bana kalale ai sobha de ki mas ni jingtap ya ka Khmat pat ki suntur siki pulit ki ba Pyniaid kali hakaleng kanong ba Shillong yakini ki mas kani ka kanhon college IT SP ka traffic police East Haark'S district uba nang keu KSM haka office rekam jo kebaran hapo IGP Shillong Kalian dalam speed traffic di aku lagi ni Mr. and Mrs. You ikam hybrid badan kibaran ni ke dari school now bun sem lagi kedua kami ki di hoi kalian orang kalian kiru lah saya kini benar ada ajirap dari department tu di signages kemudian parking renting malangi bun dan kabun lagi tu kan kita sponsor lagi di saya sih dengan si yang kiwan yang bagi tip bagi dari yang department dan kam kita perform duty apa serap ki sistem apa kirim sim ki so itu ki air ki masuk indeng ki masan spot di tasi tidak lihat ni nak ni semua bagi so kemana isbun ba kali kalau penyerap ya kata kena ni ni Khmat kali kena ni kemana isbun teman-teman bagi yang serap ni kalau yo indeng player ba kamu koi ada yang ni ki mas di tangan ni sukit bok itu yang school kiro pada Khmat ni dengan kedua yang department ni boleh kalian ni nak nyerap keluar dari liang itu. Nak kalian jongahi nasakwa pan ai gini mas, abang ngaya suruh sini suruh, mengikai yang driving school, isbun ki nak kalian ke police department ki badan hapo traffic ki bayang ki suruh, isne ki ba kemudian ni kata ka kini bio ka jingring mesin yang mesti bakhoi, apa ki ya ki suruh tinggal jemut jongang, kawan nak jemut jongang, kuat nak pan ai ni masuk ha cakap police traffic. Di kini nga ai ba nong mentara jengkot jengkia joki ikan. Kani gade ka pati CCTV.